Yes, reka mbifurize kugira ibihe byiza. Turi kuwa mbere mu gitondo, ni tariki 10 Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Makuru azindutse avugwa birumvikana ni ku mirongo y'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuvugwa iyo magingo ya rero ni bihe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Generali Muzinga u Burundi yatawe muri yombi hariya Igoma muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho nyuma kandi ku munsi w'ejo abasirikare 132 bu Burundi barimo na koloneli batawe muri yombi hariya muri Kamaniora. Aba rero baragoswe bikomeye, turaza kubyinjiramo ku mugaragaro. Nyuma turaza kubabwira kandi kuri batayo ebyiri zigize abasirikare batari bakiyaza Abarundi bamaze kugenda boherezwa hariya muri Uvira kugira ngo bajye kurwana n'umutwe warwanye baye mu 23. Turabirambura ku mugaragaro. Hanyuma kandi turaza kubabwira ibyo umutwe wa M23 wamaze gutangaza unyomoza ibijyanye n'abakomeje kugenda bavuga yuko Kamaniora abarwanye b'uyu mutwaye mu 23 batawufite. Nibihuha rero y'umutwe wa M23 vuga ko ari ibihuha bigomba kunyomozwa n'itangazo bashyize ahagaragara cyangwa se n'amagambo batangaje kuri iki cyumweru. Turabyinjiramo ku buryo burambuye na byanyuma. Turababwira kandi ko hari umutwe w'abarwanyi ba FCR bamaze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23. Bakaba batanze amasaha 24 yo kuba bavuye mu birindiro, bakaba bahaye FARDC amasaha 24 yo kuva mu bice bagenzura. Ngibyo tugiye kugarukaho muri iki gitondo. Nizere ko mumeze neza aho muherereye, nizere ko mwateye agatebe kugira ngo dusangire aya makuru. Birumvikana nizere kubwo maze gukora like. Niba kandi utari wakora subscribe ku Ibendera TV, turagusaba kuyikora kubera ko ubwo uba urimo kugenda witinza kandi wihombya kubera ko iyo wakoze subscribe ugakora no kuri iyo notification meze nk'inzogera uko twinjiye muri studio hita ubibona ubundi ugakurikira amakuru tubagezaho n'imirongo y'urugamba imbere hariya mu ntare za Sarambwe. Ngibyo rero ibyo tugiye kuramburira hamwe muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo ku Ibendera TV. Tubashimire kandi tubaha ikaze. Kanya turatangira n'aya makuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone ku buryo burambuye muri aya makuru ku Ibendera TV yo kuri uyu wa mbere tariki 10 Werurwe muri mwaka w'ibihumbi 2025. Aya makuru reka tuyahere ku itangazo rya Alliance Fleuve Congo yashyize ahagaragara ku mugoroba watambutse cyase ku munsi w'ejo. Nitangazo yashyizwe ahagaragara na Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23. Yagize ati Kamaniora kuri iki cyumweru tariki 9 Werurwe muri mwaka w'ibihumbi 2025 saa 7:45 turongera kumenyesha cyangwa gutangariza abantu bitandukanye n'ibihuha by'itangazamakuru ni imbuga nkoranyambaga zikwirakwizwa cyangwa zikwirakwiza ibinyoma byo muri Kinshasa ko amakuru ahari aruko Kamaniora iri mu biganza byacu, iri muri controle yacu ya Alliance Fleuve Congo M23. ari Lawrence Kanyuka kagira ati
turongera guhamagarira abantu kwirinda ibihuha. Agira ati kandi tuzakomeza guhangana n'uwari we wese washaka kutuvogera ndetse kandi washaka no kuba yahungabanya umutekano w'abanyekongo. Ni ibintu byatangajwe rero nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 bakomeje kugenda basubiza inyuma ibitero byakomeje kugenda bibagabwaho aha Kamaniyora. mu kanya turaza kuhagaruka, ariko ni munyemerere tunyarukire ku mirongo y'urugamba. Birumvikana mirongo y'urugamba imbere cyane hari amakuru aturuka muri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 nayo avuga yuko hari umutwe wamaze kubiyungaho. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe witwa Front Commun de la Resistance wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa abanyepolitike bifuza kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhuza nabo amaboko bakabohora iki gihugu. Uyu mutwe ukaba watangaje ku mugaragaro ko wihuje na Alliance Fleuve Congo kuri uyu munsi watambutse, no kuvuga kuri iki cyumweru tariki 9 Werurwe muri uyu mwaka wa 2025. Ubutumwa Lawrence Kanyuka yacije ku rubuga rwe rwa X buvuga ko uko kwihuza kongera imbaraga mu rugamba rwo guharanira Kongo yigenga kandi itabera. Agira ati turahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politike n'imiryango y'abanyekongo bose kubigana. Amashusho yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCR agaragaza ko bitandukanije n'ingabo za FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu n'indi migirire idahwitse ibaranga. Umuvugizi w'uyu mutwe usanzwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Colonel Gastien Darvini, yagaragaje ko kimwe mu byatumye wihuza na M23 uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ngo amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage ntibayubahirize, kunyereza umutungo, amacakubiri, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Uyu agira ati dushingiye ku bibazo by'umutekano muke byugarije abaturage by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu, turareba ku murongo wa politike udasobanutse uriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi bareka bo bayobora bagapfa mu bice bitandukanye by'igihugu. Rero ntago twabyihanganira, ahubwo niyo mpamvu twahisemo kunga amaboko n'abarwanyi ba M23. Itangazo yasomaga ririmo ingero nko muri Beni, Rubero na Ituri hari ibikorwa bigenda biba bibi cyane bikorwa na ADF n'abicwa na FDLR muri Rucuru. FCR ishinja leta ya Kongo kutita ku mitwe yirwanaho mu kwishakira umutekano, nyuma bakabaye bahabwa n'ubuyobozi bw'iki gihugu. Abarwanyi kandi bashinza FDLR na FARDC guteshuka ku nshingano yo kurinda igihugu, bakajya mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro budakurikije amategeko. Ngibyo rero ibi turuka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere cyane. Aba barwanye rero bakaba bamaze kwiyunga kuri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23. Reka munyemerere rero tubabwire ko hari batayo ebyiri zimaze koherezwa hariya mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine de Ruzizi kugira ngo bajye guhangana n'umutwe wa M23. Izi batayo ebyiri ni batayo zo mu gisirikare cy'u Burundi
bikaba bivugwa ko zigizwe n'abasirikare bose hamwe 3,800. Aba bakaba rero bamaze kurizwa imodoka ku mugoroba w'ejo, bakaba abajyanwe mu mujyi wa Uvira kugira ngo bajye guhangana n'umutwe wa M23. Abandi rero bakaba boherejwe hariya muri Plaine de Ruzizi no ku nkengero, aho bateganya kuba baba bari standby isaha ku yindi, mu gihe ngo abarwanyi ba M23 baba birukanye abarundi boherejwe muri Uvira, bakaba ngo bahita batabara kugira ngo bagenzi babo badafatwa amatekwa. Abo rero bari standby hariya mu kibaya cya Ruzizi, no kuvuga ariya ku mpaka uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gisirikare rero bikaba bivugwa yuko ngo cyiyongereye ku bandi basirikare b'u Burundi bari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba ngo baje gutera inkunga igisirikare cya Kongo FARDC kugira ngo barwanye ngo umutwe wa M23 niba bazabishobora. Ibi intumba zerekana. None tubabwire ko aha muri Kamanyola abasirikare 132 bose bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufatwa amatekwa. No gufatwa mpiri cyangwa gutabwa muri yombi. Makuru avuga ko abangaba aho bari hariya muri za Kamanyola werekeza za Gatogota ngo bagiye bakumva neza babaguye gitumo. Bagiye bumva neza intare za Sarambwe zibaguye gitumo, ubundi ngo bashiduka barimo kubabwira ngo amaboko hejuru, ubundi bahita batabwa muri yombi. Amakuru aravuga ko muri aba 132 bose batawe muri yombi ngo harimo n'umukoroneri umwe, akaba rero aba bose ari abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahura n'ibitari byiza mu mirwano intambara zirimo kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero magingo ya ntago biramenyekana aho baba berekejwe, gusa biravugwa yuko magingo yabari mu biganza by'umutwe wa M23 kubera yuko aribo bamaze no kubata muri yombi ku cyumweru, no kuvuga ku munsi w'ejo. Ngibyo rero bikomeje kugenda bivugwa. Ikindi twabwira nuko muri iki kibaya cya Plaine de Ruzizi hakomeje kubera imirwano itoroshye. Birumvikana abarwanyi ba M23 bakomeje kugenda barwana n'ibitero birimo kugenda bigabwa hanini cyane biturutse muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko harabitwaza intwaro ndetse bakitwikira ijoro, bakaza nijoro, hanyuma mu rukerera bakagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi umutwe wa M23 barahangaha muri iki kibaya cya Ruzizi. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bituma intambara igenda yifata indi ntera, mu gihe bikomeje kugenda bivugwa yuko aba basirikare b'u Burundi bagiye bahabwa gasopo n'umutwe wa M23 ariko gakomeza kwinangira, bakaba baranze rero kuva muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka twerekeze kuri ya nkuru twababwiye mu nshama kivuga ko generali wo mu gihugu cy'u Burundi yamaze gutabwa muri yombi hariya Igoma muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo witwa Generali Ndizigiye Elia Muzinga w'u Burundi yafatiwe Igoma yihishe muri MONUSCO. Abarwanyi mu mutwe wa M23 bakaba bamuvumbuye kuri iki cyumweru, ubwo byagaragaraga ko habaye umukwabo, bikaza kurangira rero uyu mugabo avumbuwe hano. Uko byagenze nuko ngo abo muri MONUSCO basohokanye n'uyu nguyu, ariko bakaza kuvumbura yuko hashobora kuba hari imodoka yitambutse kandi irimo umusirikare utari wo muri MONUSCO. Akaba rero byaje kuvumburwa ko ari uyu nguyu yitwa Generali Ndizigiye Elia Muhimbwa cyangwa se umenyekana ku izina rya Muzinga, amaze kugenda atabwa muri yombi mu gihe
rero abarwanyi ba M23 bakora agacikingi bakaza gusanga uyu mugabo nawe yarari mu oraba bagerageje kuba abasohoka ahangaha. Ikindi twababwira nuko muri iki gitondo ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Birumvikana ntago ibintu biba byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Haravugwa yuko abanyarwanda abanyekongo mu mbabarire abanyekongo bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda no kuvuga abanyamurenge ngo bakomeje gufungwa bashinjwa gukorana n'umutwe wa M23. Abanyamurenge basanzwe ari impunzi mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Bujumbura bakomeje gusahurwa ari nako bafungwa bya hato na hato bashinjwa ngo gukorana n'umutwe wa M23. Ibi byatangiye mu minsi ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi ya Goma na Bukavu yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo n'ingabo z'u Burundi. Abanyamurenge bafatwa i Bujumbura n'abakurwa mu bice byo muri uyu mujyi batuyemo, ndetse amakuru avuga ko abafatwa babanza gusahurwa bimwe mu byo batunze bikozwe na polisi y'igihugu cy'u Burundi. Akarengane gakomeye gakomeje gukorerwa abaturage. Nyuma icyakora ngo leta y'u Burundi yo ikaba ngo ikomeje guhakana gufunga abantu. Cyakora amakuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye avuga ko abenshi muri aba banyekongo bafunzwe bamaze gusahurwa ibyabo, ndetse ko ngo hari abatanze amafaranga menshi ndetse bagasabwa kwishyura mu madolari kugira ngo badafungwa. Amakuru kandi avuga ko mu batawe muri yombi hari abatangiye gufungirwa muri za gereza nkuru zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo ya Gitega, Muramvya na Ruyigi. Amakuru kandi avuga ko guhera ku wa mbere no ku wa kabiri w'icyumweru cyashize abanyamurenge bagera kuri 30 bose bamaze gufungwa muri aka karengane gakomeje kugenda kabakorerwa. Andi makuru agera ku bitangazamakuru bitandukanye aravuga ko ku wa gatandatu tariki 8 Werurwe muri uyu mwaka w'2025 nkambi zibarizwamo abanyamurenge muri Ruyigi zazindutse zagoswe n'igipolisi cy'u Burundi. Iki gipolisi cy'u Burundi ngo kimaze kuzigota cyana zishinzeho za bariyeri ku buryo ngo ntawemerewe kwinjira cyangwa ngo asohoke. Ibintu bikomeye cyane. Hanyuma tugana ku musozo munyemerere turambike mirongo y'urugamba magingo yangaya muri Warikare niho urugamba rukomeje kugenda ruhana inkoyoyo ndetse no muri Masisi. Magingo yatuvugana mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere hagana saa 10 na saa 11 nibwo urugamba rwari rubyutse. Abasore b'intare za Sarambwe kaba abatangiye kwatsa ikitwa umuriro ku barwanyi ba FARDC na Wazalendo mu gihe bakomeje kugenda babagabaho ibitero mu birindiro bitandukanye muri Warikare. Rero akaba ariho rugamba rwerekeje nyuma y'uko Nyabyondo yamaze gufatwa. Magingo yangaya tuvugana imbunda ntoya nini zikaba ngo zirimo gukoreshwa mu kugira ngo habe habohorwa aka gace ka Warikare, mu gihe abaturage bo muri aka gace bakomeje kugenda batabaza bavuga ko bakomeje gukorerwa ihohoterwa igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo. Abangaba rero akaba ari bo ngo batabaje abarwanyi ba M23 vuga ngo nibaze babatabare kubera ko ngo bakomeje kugenda bugarizwa. Hanyuma kandi muri Masisi bikorwa by'ubugizi bwa nabi dutero shuma twa FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo dukomeje kugenda tugaba mu biturage ndetse bica abaturage batari bakeya, aho ibingibi byakuruye intambara n'imirwano itoroshye mu gihe mu cyumweru gishize no kuvuga cyumweru twashoje ku munsi w'ejo aha hamaze iminsi naho habera imirwano nyuma yuko
abarwanyi ba FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 kaza kurangira rero habyutse imirwano magingo aya ngaya urugamba rwongeye kwambikana ngira ngo makuru yacu ataha yakumanywa turaza kubabwira uko byifashe ndetse tunababwira n'uduce imirwano irabayigezemo ndetse n'uduce imirwano yaramukiye mu byose turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha munyemerere mbashimire cyane mbifurize kugira uwa mbere mwiza rumvikana bitegura kujya mu mirimo muhaye muronke kandi mbibutse gukora like kwibendera TV mbutse no gukora subscribe niba kandi warakoze subscribe turakwibutsa no gukora notification bifuza kujya muri groupe yacu nabyo bitubwire bundi tugende tugufasha ikaze rero ubwo muri gahunda za ibendera TV ziza gukurikira twifurize kugira amahoro n'amahirwe y'Imana ibarinde mwirirweho mugire oro n'amahirwe.